Assalamu alaikum, ja sam Harun Hodžić, živim, radim u Sarajevu. Imao sam priliku da za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu budem i pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od komandanata koji je imao priliku ratovati. Prevashodno, zajedno na čelu sa našim predsjednikom Rahmetli Alijom Izetbegovićem, mi smo vodili borbu ne za nezavisnu, između ostaloga samo za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, nego smo vodili borbu za opstanak uopće, jer je nama pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice i naših komšija i sa istoka, i Srbije, i Hrvatske, sa zapada, jednostavno bilo namijenjeno da nestanemo sa lica zemlje. Hvala dragom Bogu, mi smo opstali i to je naša najveća pobjeda. Sve ostalo, poslije toga što ide u prilog da možemo izgrađivati Bosnu i Hercegovinu onako kako je on želio. Ovih dana, evo, nalazimo se u avgustu mjesecu, mi smo na prvoj džumi ovog mjeseca na Igmanu, kod džamije ratne gdje sam i hatib imali manifestaciju odbrane Igmana. Pa evo nekoliko rečenica o tom julu i avgustu 1993. godine kada je možda bio jedan od najkritičnijih momenata za Bosnu i Hercegovinu. Četničke napade na Igman i pravljenje drugog obruča oko Sarajeva vodio izravno Ratko Mladić, komandant srpske vojske. Tada su u Ženevi bili počeli pregovori gdje je na sto stavljen Oven Stoltenbergov plan koji je imao zadatak nestanak Bosne i Hercegovine. Zaustavljanje te četničke ofanzive za Bosnu i Hercegovinu značilo je produžavanje života i zapravo i danas ovakva Bosna zahvaljujući toj borbi. Skoro mjesec dana su se vodile borbe prsa u prsa oko Igmana. Dva šehidska mezarija koja danas imaju na Igmanu su nastala tada u tom mjesecu. Blizu 100 naših vojnika je poginulo. Mnogo veći broj je bio neprijateljskih vojnika koje smo likvidirali. Jedan od detalja koji je možda interesantan za vašu publiku, vezan lično za mene, 5 dana nisam skidao nikako čizme vojničke i bili smo stalno u rovovima u borbi. I kada sam došao u hotel gdje smo bili smješteni na Igmanu da se malo odmorimo, da pokušam da skinem čizme, tada nisam mogao skinuti čizme, bile su pune krvi. Ispod odozdo prstiju su popucali kapilari na nogama i napunili se krvi. Da bi bilo možda vašoj publici jasnije, ja sam to sve napisao u jednoj knjizi koja se zove Stežda na čistoj zemlji bosanskoj. Tada, zaustavljanjem te ofanzive, mi smo produžili život Bosne i Hercegovine i u Dejtonu je ona sačuvana u granicama koje su danas. Danas imamo dva entiteta, na jednom entitetu vlada potpuna demokratija, prava svih građana koji na njemu žive. Može biti musliman koliko god ko hoće. U džamiju niko ne tjera, iz džamije niko ne tjera. I zapravo to je najveća tekovina našeg predsjednika Rahmetli Alija Izetbegovića. Nama je najvažnije da imamo mira i da taj vremenski period potraje što duže. Doće okolnosti i vremena kada vjerujemo da će Bosna i Hercegovina krenuti da vozi jednom lokomotivom. Sada nam je važno da u svijetu sačuvamo prijatelje, da ne pogubimo prijatelje koji su bili i za vrijeme rata i danas. U ratu je bio nama prijatelj turski narod, a danas, hvala Bogu, imamo prijatelja i u državnom i u narodu, u državi i u narodu. I većini nas su uprte oči u tursku državu. Turisti koji dolaze su dobro došli kao u svojoj domovini. Vaša i naša kultura su skoro iste, tu ne trebamo ponavljati. Emocije su nam iste. Duygularımız aynı, paylaşıyoruz. Ja često puta kad tamo dočekujem grupe pravim jednu paralelu između Čanakala i borbe u Bosni i Hercegovini. Na Čanakalama je poginuo rođeni brat moga djeda. I na Čanakalama je jedno mjesto gdje ja popunjavam svoje baterije, a drugo mjesto su naši šehitluci na Kovačima. Ovih dana i ovdje sam došao povodom da ispratili smo na bolji svijet jednog dobrog čovjeka. Mehmed Ali Tekin je rahmetli. Čovjek je napisao jednu knjigu o turskim šehidima koji su poginuli u Bosni i Hercegovini. Također, znači da vi imate jedan emanet i dio emaneta da obiđete i da čuvate u Bosni i Hercegovini. I mi vjerujemo u budućnost naše zemlje bez ikakvih izuzetaka. Ono što smijemo sigurno potvrditi i našem narodu da se više Srebrenica ne da se neće, nego se ne smije ponoviti. I zato smo uvijek spremni. Apsolutno da je uspješna, znaš, uopće nemam dileme. Sad nam je najpotrebnije jedinstvo među Bošnjacima, politička sloga unutar bošnjačkog naroda. Tu imamo problema lijevih, desnih, orijentiranih. Sağcı, solcu olan Bošnjaklar da var. I to je možda jedan od ključnih problema. Şu anda yani en büyük sıkıntı bence o. Onog trenutka kada mi pokažemo snagu i dominaciju unutar Bosne i Hercegovine, to je mi smo u popisu već preko 50%, tako da tu više nema dilema. Bosna i Hercegovina je naša domovina i ostaće do dana sudnjega. I rekao sam malo prije,
Potpuna sloboda vjere je kod nas izražena. Prije rata za cijel Balkan, znači za cijel Balkan na bosanskom jeziku, za Bošnjaki imali smo samo jednu medresu. Sad na bosanskom jeziku širom Balkana imamo više od 12 medresa, imamo 4-5 fakulteta. Na 3, ja mislim, fakulteta se stiču najveća zvanja doktora nauka. Tako da smo sa tim prezasićeni. I uopće, elhamdulillah, za budućnost vjere kod nas nema problema.